Mahamaya Constituency Mondal Committee to Methang assignment of Perangkia Maiki Papon. Kedamtang patumi Preni Pai Inkoi, Arningang San Por Pai Pria Pormono. Mahamaya Constituency BJP Mondal Committee to Methang assignment of Perangkia Maiki Papon. Bangso Perangkia Maiki Panangko Galamte, Kichingsi Banki, Pirtelong Kachitang Group, Coronavirus Akisopen, Kachipa Jog Japan, Kadu Kawe Abang Pusitami, Vaccination and Pen, Methang Methangatum, Akai Chipa Jokon. Lepen kadu kawe bang fubang pia pansi tami vaccination can edja pansi tuning ni padapon. Lepen alang itu bang so perangkia mailong ke thanpon ateng pen. Mahamay constituency arlo Dokmoka Primary Health Center isido. Lepen sub center long Tropsido. Lepen Prenipai Incoresiarni. Haladak vaccination center along isi health volunteer pukisindu. Lepen hadak arolong kadu kawe volunteer tumpan. Labang so program along kachira tunji lepen ipachundunji phanta tuning ni padapon. Lepen Karbianong Autonomous Council im Lun Singteron ke mga tingpen kasun sepon Mahamay long risk imalang ni Methang Jungjungpen Rana Pan bang sokirap Mahamay long risk pen kipipondo Laso skim bang nona ko kipita bang paro hinia bang kubang pet mapan Mahamay long risk pen ajok inut pen tangka suri isisi pipon bomo Lasike bang jinangan tami la bang so skim pen kiduk kelak heme jangre la pen pusar pisarot mapan EM Lun Singteron Methang Jungjungpen kasun sepon Mahamay long risk pen ipon Bongjilang Buddha, Tanpa Chilipon. Lepen Mahamaya Constituency along non-Kilangji MSC election akan pinangan kacilarason si Tikpon ako. Lepen halabang solong BJP Party District State lepen National Executive Meeting doji. Halabang solong Leadership Training doji lepen BJP Mahamaya Mondal Committee atom sitame ang songalama tingpen lason taktaksi. Mahamaya Constituency atom ta aban member lepen akimi member po Tipupon Pera Puthot BJP kapak pen non kibangji MSC election Mahamaya constituency alam puthot BJP ke pahay pon thutiap kan claim dam rapet pen claim dam pamenang poputa perangkia mai pen kajuneni padopon lepen kolmat ni abang pusit tickets ke ngamen pen wrong pen habare pi BJP aron kali lepen madu leadership ta nitum phan lason nang khanthi lepen BJP party district statement komada bang phansi kangmajima halaphane cheram tun metang poputa perangkia mai pen pachni pon bangso perangkia mai lo Mahamaya Mondal Committee President Purno Ingti Secretary Babu Tiso VP Joy Singh Tiso VDC Chairman Rajesh Teron Abarim VDC Chairman Longsing Topi Municipal Board Chairman Biren Teron Mohila Morcha President Manai Intipi Youth Morcha ST Morcha T Morcha SC Morcha Tumda Chtongun Dokmoka Pen Runongpi Karbi Daily News Office dia kan tengok lapen ini tu kapre sel morcha tu dado kalau dah nirde ke tempel mau polda directing nang lu kulute nang itu tong dunangi komiti sel morcha kan tengok ada yang hai komiti tu macam ini tu pachini konpo nase hal so program kami alang itu hang nang pachun dun opposite di kelo lapen de lada tu tulang ako isi bangke pachini kangkung de lalo je party ideology wala kita isi kangkang tu mang lalo je pili bangke BJP ta isi party lo kalau so party lo isi party lo pulote ideology do system do nase hal so ideology lo ile tum kado hobe pili bangke Mahamaya Mondal ke develop kapre komiti itu apa nak kini cipu pimpen kalau so BJP aron tanam pen kado hobe dopen keklaim kedam nang ciradun fokusi alang itu mata nilingin pen sini ditantun lapente aku tutulan nilai itu cukedam tang executive yang ame din tu mondol executive along ake hai lum sing teron pen din tu alang li jum pen isi longri asuni ko alang li paklang pondo ase halo so longri asuni bangke la poenlo hala dak indeng ke thondo indeng si bangke lalo arta ke ong penan ke dode oporjang somarpu lapen isi bangke bidua pension lapen isi bangke एकदम कभी नहीं ना itu lasi hal so tumhal laso longri asunia jubiti ke
niltum ki pondo lase hal solong dame pini bangke nyom an bangke bang karunya beneficiary suri sisi an pondo lapen non aku la so suni bangke non do tubom la lase aku pon tubom bi la bagi intomte lase la solong dame niltum hala gitu asistable long bande hala soan dengalong ki puria bang ko bang hitung kan niltum dak mahamai mondo komiti mate ye man de tengke alang di depan ketangan sungai lalo je la sona bang kudo pulte kia setunta niltum mahamai mondo officerong je nang pali konsi alang di depan kan pacinikan ko ila amda